mwabana umwe umutwe wa mama 23 uraziwe ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu bamwita Hariyana Velas. Uyu ni umunyamakurukazi muramuzi cyane, mwaramumenyereye, umunyamakurukazi wanga igihugu cy'u Rwanda. Muramuzi mu minsi yashize yigeze kujyana ibiganiro na Evariste Ndayishimiye cyangwa se Sebarundi bakunda kwita General Neva, ubona ko abangamirwa n'u Rwanda, akomeza kwanga u Rwanda, akoresha gufata uruhande, ameze nkaho abererekeye ibindi bihugu bigiye bitandukanye bivugwa mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi bari muri White House, hari mu nama n'abanyamakuru aho babazaga ibibazo bigiye bitandukanye, harimo umunyamabanga wa Donald Trump Masad Bulos, harimo n'abandi bakomeye cyane, abasenateri bagiye batandukanye. Uyu mugore rero yaje guhabwa ijambo, umva ukuntu yahise atangira. Thank you Mbanje very much. kubashimira, mbanje First of all, I would kubashimira. like to Noneho thank urabona ko everybody for finally mumaze looking kwita to ku kibazo Sudan. cya Sudani. When I first Ndabyibuka ubwo watched the nabonaga image ishusho ya of a Sudani, Sudanese byari mother ibintu being bibi killed cyane. with his Igihe her umubyeyi 3 children, I ran yicanwaga out n'abana to be my batatu house to bose, try byari to ask biteye President Trump agahinda. if he's Ibi aware byahise of the bituma atrocity mfata going on in inzira njya muri Sudan, White and House. seeing Nagiye what's kubaza Donald happening Trump today. It gives niba me hope ibintu biri and kubera relief to muri know that Sudani yaba finally bizi. the Byari Sudanese ikibazo cause gikomeye will be cyane. looking to. So Noneho my question is biragaragara for neza ko Mr. kubera Bulos, impamvu ya since we are speaking Sudani about hari icyizere humanitarian y'uko situation. byatangiye gukemuka, biri kugaragaza insura nziza. Ariko ikibazo cyanjye mfite ndakibaza Masad Bulos kubera ko ni impamvu ijyanye n'ubutabazi. Uyu munyamakurukazi rero yagarutse n'ubundi avuga, yibaza impamvu ngo ikibuga cya Goma kitari gufungurwa kugira ngo atange ubutabazi. Agaruka avuga ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda byagaragaye ko cyatangiye kwica amasezerano ari muri Washington Accord. Avuga ko u Rwanda rwakabaye kuba ruhagurukirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugahanwa, ndetse avuga ko mama 23 nayo yatangiye kwica amasezerano. Avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ibibazo bikomeye cyane, abaza impamvu Ubufaransa bwari bwakusanyije miliyari zigera kuri 2 z'amadolari y'Amerika cyangwa se mu mayero yo gufasha abaturage bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babe bagira ubuzima bwiza, ariko hakaba harabuze uwahaguruka ngo afashe bahafungurwe ikibuga cy'indege cya Goma. Uyu munyamakuru rero yakomeje baza Masad Bulos icyaba cyiteguye gukorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi urumva abererekera ibindi bihugu, ahubwo asa nk'ushyiramo u Rwanda, avuga ko ari rwo nyirabayazana ko rwisha amasezerano, abaza n'icyo baba bagiye kurukorera u Rwanda. Uyu munyamakurukazi n'ubundi agaruka n'ubundi avuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, avuga ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko n'ubundi agaruka ubona ko yegamiye ku bihugu bindi bivugwa mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bidatinze witwa Masad Bulos yaje kumusubiza ku bibazo bye bigiye bitandukanye. Masad Bulos n'ubundi avuga ko bari kubikoraho, avuga ko n'ubundi mu minsi yashize byagaragaye ko umutwe wa mama 23 wavuye mu mujyi wa Uvira. Rero iyo ngiyo ari intambwe ya mbere ikomeye yakozwe, avuga ko zari imbaraga zabo. Akomeza amusubiza ibintu bigiye bitandukanye, avuga ko ikibuga cy'indege cya Goma nacyo bigiye kuzigwaho, ndetse n'abaturage bagatangira gufashwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu burasirazuba bwaho, bari mu bibazo, bari mu kaga. Ndetse avuga kuri Sudani ko biri mu nzira nziza nayo yo gukemuka, amusubiza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, mubwira ko bari kubyigaho, ikibazo kigiye kuzakemuka. Rero uyu munyamakurukazi muramuzi cyane, byari ibintu bitangaje cyane. Gusa nyuma yo gusohoka mu nama yaje kubaza umunyamabanga wa leta, aramubaza ngo kubera iki mutari guhagurukira u Rwanda, kubera iki mutari guhana u Rwanda kandi byaragaragaye ko rwisha amasezerano. Bamubwira ko biri gukorwaho, bamubwira ko bigiye kuzakorwaho. Ndetse kandi tugarutse inyuma gato, Masad Bulos yamubwiye ko n'ubundi ibi ngibi bigiye gukorwaho kubera ko banafitanye inama na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, n'ubundi ko ari mu nzira. Ari nayo mpamvu mpita mbabwira ko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi ubu ngubu
yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaganiriye n'abasenateri bagiye batandukanye, baraganira bikomeye cyane. Yaganiriye na Minister of Foreign wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabonye yandika ku rukuta rwe rwa X, avuga ko igihe kigeze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimanuke mu kibazo kandi zihana u Rwanda kubera ko rwarenze ku masezerano ya Washington. Ariko nanone kuri Masad Boros tugarutse inyuma gatoya, yasubije uriya munyamakuru kazi amubwira ko batagomba gukereza inzira ya Doha kubera ko ariyo ibafasha kugira ngo bakemure ibibazo bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero batagomba kwihutira guhita bashaka ko u Rwanda ruhanwa, ahubwo hari inzira ya Doha. Ntangambaye nsoreje ikiganiro cyanjye, reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, icyo usabwa kanda subscribe, ndakwinginze ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana nawe gatanu kuri gatanu. Ciao ciao.